Autoridade local suku Manlewana, russo empresa pública B Timor-Leste, atutaca cano canalização B Nebekua e Estrada Clara. Autoridade local suku Manlewana atau agência tama durante cano canalização B Mosnian Kua ki Harayokos iha area Manlewana ho di halo estrada nak filak ba nakono ho B no tahu ho di prejudica comunidade ya suku labele acesso ba B Mos ho dia tambane autoridade local suku Manlewana husu BTLP atutaka cano B Nebekuak iha estrada laran nune labele prejudica movimento público. Bainga dalam saya dari ke amin tahu prioridade que ela está prestando ne dalam publik dan essa mensagem da minha esquela o ela vai BTLP bisa mau ini plano untuk kareto beda ini saya estraga ela sini dalam estraga dalam publik kita afeta mau dalam kuah ba bebek saya dalam kuah ba bebek sira libali mai orang mesti hari kemarin ada sira tidak berita metro tahu apa ini mensagem letarnya sereles ilu berbeda adalah kita tahu jenis kalau dari sampai saya buat ini saya selesai kan berarti ini kan membuat Hatamba preocupação gestor técnico empresa público B Timor-Leste Eduardo Ximenes ateten equipa técnico BTLP seitaka kanu kuak ia sábado semana dia balon ya parte balon ita halfon ya dirine parte balon ita halon spend kan fon ba nebe agora dau dene hakara laku ini pressão aumenta então agora tambah kanu balon usi Indonesia ne tempo usi nebe agora dau kita hadiah começa junta de tambah kanu kleuro otinam baraklan gai mais ou menos 40 50 anos então ita labele mas kanu kuak ya ne vai ter se Manlewana ne aumenta pressão então junta sirne tem que be saidu ni ne be kusuba comunidade hetan karki informa ba media atau tauba ne para ambil hadiah tambah equipa standby hela serviço bene lá ia feriado tambah be ma tem que usar ba necessidade básica então ita agora lagi kita serviço contínuo. Dadang equipa técnico BTLP acompanha o diretor operação na manutenção BTL que estrada ho dibuka tuir kanu canalização BMOS nebekua ki area ho dilaran tuir plano equipa técnico nemos se buka tuir kanu B tuang nebekua ki capital dili ho di resolve nune comunidade belhetan BMOS odiak Abraham Omral GMN.